Dobar dan. Danas smo se tu okupili u velikom broju da bi snimili kako se drifta u Car Parking Simulator. Car Parking Multiplayer, prostite. Idete prvo u opcije, morate prvo imati auto koji ima vrlo puno konja i sa kojim se može driftat. Gotovo svako auto do sad može da drifta u Car Parking Multiplayer. Idete u opciju, idete Car Settings, ključajte Drift Mode. Ovo sve moram ko što kod me da vam bude. Idete Resume, ubacite u manual, idete na plus sve dok ne bude maksimalna brzina kod vas. Kod mene je 7. To jeste najveća brzina u mom autu. Posle toga samo dodajte gas i auto drifta. Sama znači, pogledajte. Sama auto drifta, ja sam to naučio za 15 minuta. Malo sam skonto, malo sam bio glup, konji na noći. Ja tok sam novi na YouTube, mi prvi video. I sad, to je to, hajde ja, čao. Hajde čao.